Ikaze mu makuru yacu ya buri munsi kuri M24 TV. Reka rero nongere mbasuze kandi nabaha ikaze mbifuriza gukomeza kugubwa neza mu makuru tuba twagiye tubategurira agiye atandukanye. Reka mbashimire rero mwe mukomeje gukora subscribe kuri channel yacu kugira ngo dukomeze kugenda tubana byimbitse. Ubwo rero mwese ndabashimira abakoze subscribe, ariko nawe niba utarayikora wakora subscribe rero kugira ngo nawe ujye ubona byinshi mu byo tukugezaho kuri channel yacu muri rusange. Ikindi kandi rero niba wifuza kujya ubona ubutumwa bugufi bukubwira ko ari inkuru tumaze gutereka kuri channel, icyo bugomba gukora rero nta kindi usibye kuba wakanda hano hari akantu kakazogera, hanyuma rero ukajya ubona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzitereka kuri channel. Hanyuma rero twerekeje mu karere ka Ngoma, abantu batatu rero bapfiriye mu rufunzo rw'Akagera. Urumva ko rero n'urupfu rw'abantu bagera kuri batatu, kaba rero ari inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Abo bantu rero bakaba bapfiriye mu rufunzo rw'Akagera. N'abantu batatu rero barimo abahungu babiri ndetse n'umukobwa. Hanyuma rero kwa uyu wa kabiri rero mu masaha y'umugoroba basanzwe mu rufunzo rw'uruzi rw'Akagera bapfuye. Bari bagiye gushaka rero inkwi hafi y'urufunzo rw'uruzi. Urupfu rw'aba bantu leta cyangwa se ubuyobozi bwara mu karere ka Ngoma rurabivugaho iki? Ese bishwe n'iki muri rusange dore ko basanzwe bapfuye? Dore ko rero basanzwe bapfuye, hanyuma n'icyabishe akaba ari byo byose mugiye gukurikirana muri iyi nkuru ngiye kubagezaho muri rusange. Reka mbanze rero mfata akaruhuko k'amasegonda make cyane, amasegonda nk'atanu, hanyuma rero nze nkuramburira byimbitse ku bijyanye n'urupfu rw'aba bantu bagera kuri batatu, ariko nanone tuvuga tuti Imana ibakire mu bayo. Abantu batatu rero ni abantu benshi. Kubura abantu batatu igihugu kiba kibuze abantu benshi cyane muri rusange. Hanyuma ndaje nkurambure rero bijyanye n'urupfu rw'aba bantu ndetse n'icyabishe, dore ko ari urupfu ubona ko rwaje rutunguranye muri rusange hariya mu karere ka Ngoma. Reka mfata akaruhuko ndagaruka mu kanya. Ikaze rero nanone. Hanyuma rero twerekeje hariya mu karere ka Ngoma, abo mu muryango rero yabo bafatanyije n'inzego z'umutekano hamwe n'izibanze barashakishije babanza kubura abo bantu. Babanza kubabura rero, ariko mu masaha y'umugoroba ahashyira saa 12 zishyira saa 1 waza kubona imirambo yabo ku nkombe z'urufunzo bapfuye. Uvuga ko rero abo ngo bagera kuri batatu bapfuye baruhamye bagiye rero gushaka urufunzo rwumye mu gishanga hariya mu karere ka Ngoma. Mu karere ka Ngoma rero akaba imirambo yabo yatoraguye ku ruzi rw'Akagera, ariko rero nkuko bitangazwa n'ubuyobozi bivuga ko rero babanje kubashakisha hakoreshejwe rero inzego z'umutekano ndetse n'abo mu miryango yabo, ariko rero baza kubabura. Hanyuma ku masaha y'umugoroba isaha zikira saa 12 rero abari bwo baza kubona imirambo yabo ku nkombe z'urufunzo bapfuye. Imirambo rero y'abari abana yabonetse mu rufunzo rw'Akagera ruri mu mudugudu wa Kagarama, akagari ka Rubona, umurenge wa Rukumberi, mu karere ka Ngoma, mu ntara y'Iburasirazuba. Urumva ko rero n'abana bakiri batoya, hanyuma rero amakuru avuga ko abo bana bapfuye ari Aphrodisiaque Tuyishimire w'imyaka 10. N'umwana ukiri muto cyane rero akazaho bita Giovanni Mugisha w'imyaka 8 ndetse na Chanceline umubyeyi w'imyaka 6. Ko rero n'abana bari mu kigero bose cy'imyaka igera kuri 10. Abana rero bari mu kigero cy'imyaka 10 yaba Aphrodisiaque Tuyishimire we akaba afite imyaka 10 y'amavuko, hanyuma Giovanni Mugisha w'imyaka 8 ndetse na Chanceline umubyeyi w'imyaka 6. Ariko nanone rero tubwira ababyeyi nyabona kujya mwita ku bana banyu. Ufata umwana rero w'imyaka nk'ingiyi ukajya kumwohereza gushaka urufunzo rwumye ahantu nk'ahangaha rero ku mugezi, ubu bizi neza ko ashobora guhura n'ikibazo. Ikindi kandi ushobora gusanga ari n'umwana utazi koga, cyane cyane abana nk'aba ngaba rero baba bakiri batoya, ariko nanone baturiye imigezi nk'ingiyi, hari ubwo rero usanga umwana atazi koga. Biba byiza rero kutohereza umwana nk'uyu nguyu uri mu kigero cy'imyaka nk'ingiyi rero, ahubwo ukaba wajyayo we nk'umubyeyi cyangwa se ukaba washaka undi muntu mukuru utuma urumva ko rero aba bana n'abana bakiri bato, n'abana bari bafite ejo hazaza. Niba harimo umwana w'imyaka 8, hakaba umwana w'imyaka 6 ndetse n'umwana w'imyaka 10, n'abantu ubona ko rero bakiri bato muri rusange. Nyuma rero abashakishaga
ariko baje gusanga undi mwana w'imyaka 7 bari kumwe witwa Redemption irabyoroshya ari muzima. No kuvuga ko bari abana bagera kuri 4 ariko 3 bakaba bitabye Imana, harimo 2 b'abahungu ndetse n'umwe w'umukobwa. Hanyuma rero undi we bari kumwe akaba rero baje gusanga akiri muzima. Hanyuma rero Arikade Muragije Mungu uyobora umurenge wa Rukumberi yemeje amakuru y'urupfu rwa bariya bana, avuga ko rero 2 muri abo barabavandimwe kandi ngo cyangwa se ingo ziwabo ziraturanye. Kuko rero abana 2 muri bariya rero barabavandimwe ndetse n'ingo ziwabo zikaba zituranye. Ati byarabaye biratubabaza, abana rero bari bagiye gushaka ibifunzo byumye, ababyeyi rero babibatumye ngo bacane inaha rero babyita imbaya. Ati rero bagera ahantu barasaba cyangwa se barasaya bararohama tuza kubabona 3 bapfuye. Kuvuga ko rero bageze ahantu bararohama, hanyuma amaze kurohama barasaya, hanyuma rero biza gusanga cyangwa se biza kurangira bitabye Imana. Hanyuma rero Muragije Mungu avuga ko imirambo y'abari abana yajyanywe ku bitaro bya Kibungo, ariko uyu munsi bakaza gushyingurwa mu irimbi rusange rya Rukumberi. Akaba rero ariho bari buze kubashyingura, akaba rero ariho bari buze gushyingura imirambo y'aba bana muri rusange bitabye Imana rero bapfiriye ku mugezi, bapfiriye rero ku ruzi rw'Akagera, baruhamye rero bishwe n'amazi aho bari bagiye gushaka urufunzo. Hanyuma rero avuga ko ikibazo kiri mu murenge we kinini ari uko nta mashyamba ahari yafasha abaturage kubona ibicanwa, bityo rero bakayoboka urufunzo kugira ngo barebe ko babonamo urwumye rushobora kwifashishwa mu kuba bateka ndetse bakanacana. Bakorera ari ikibazo gikomeye cyane kubera ko hariya mu murenge wabo igice kinini rero ari igice kitarema amashyamba. Igice kinini rero ni igice kitarema amashyamba, aho gutashya rero kugira ngo babone inkwi zumye bajya gushaka urufunzo, kuko kubona inkwi zumye byo biba bidashoboka muri rusange mu gihe nta mashyamba. Aha aravuga ko rero ubuyobozi bw'umurenge bafatanya n'abafatanyabikorwa b'akarere bari kureba uko baha abaturage rondereza kugira ngo n'ibicanwa bibe biboneka hafi aho bishobora kubagirira akamaro karambye. Yesu urumva ko rero ari igikorwa cyiza rero bafatanyije n'ubuyobozi bw'akarere kugira ngo rero barebe ko babonera abaturage bimwe mu bicanwa ndetse bakanabaha imbabura za kijyambere zishobora kubafasha rero kugira ngo bajye babona ibicanwa mu buryo buboroheye, aho kugira ngo hakomeze kugaragara ibibazo nk'ibi ngibi. Abana rero bitabye Imana nabo kwa Eliezer Ndorimana ndetse na Helene yamfashije mu mudugudu wa Maswa ya mbere, akagari rero karubona umurenge wa Rukumberi. Bakaba bigaga muri groupe scolaire ya Rugwintashya. Abana rero bari bakiri batoya, bari bakiri mu mashuri abanza, ariko rero tuvugana ntabwo bakiriho rero bakaba bapfiriye mu mazi, bakaba rero bapfuye barohamye, aho rero bari bagiye gushaka urufunzo rwumye nk'uko bari babitumwe n'ababyeyi babo kugira ngo barebe ko bacana. Gusa ubuyobozi bw'akarere ndetse bufatanyije n'ubuyobozi bw'umurenge bavuga ko rero iki kibazo rero kijyanye n'abaturage bajya gushaka urufunzo ku mugezi rero w'Akagera ari ikibazo barimo barashakira umuti, kandi babona ko kigomba kuzabonerwa umuti kugira ngo hatazagira ibyago nk'ibi ngibi byongera kubaho, ku bijyanye n'impfu za hato na hato, ariko cyane cyane ku bana batumwa ku mugezi kuri uru ruzi rw'Akagera mu gihe baba bagiye gushaka urufunzo rwo gucanisha muri rusange. Nyuma rero n'abana bagera kuri 3 bitabye Imana, hariya mu karere ka Ngoma muri rusange. Ni abana rero bari bakiri batoya, dore ko twabonye ko ari abana bari mu kigero cy'imyaka igera ku 10, imyaka 8 ndetse n'imyaka 6. Akaba rero ari n'abana bari bakiri mu mashuri abanza, gusa ubu tuvugana kugeza magingo rero aba bana bose bakaba bamaze kwitaba Imana batakiriho muri rusange. Hanyuma rero nka M24 TV twavuga ngo reka tubifurize iruhuko ridashira, ariko tunasaba ababyeyi gukomeza kwita ku bandi bana basigaye muri rusange mu gihe arimo arashakirwa ikibazo ku bijyanye n'ibi bicano
ibicanwa rero bikiri bike hariya mu karere ka Ngoma cyane cyane muri uriya murenge aba bana bakomoka mu muri rusange. Nyuma rero kambashimire mukomeze kugira ibihe byiza. Niba utarakora subscribe waba wa mbere mu kuba wakora subscribe, ikindi kandi niba utaranyeganyeza akazogera wakanyeganyeza rero ukajya ubona inkuru zacu mu gihe ziba zimaze gusohoka. Reka mbashimire mugire ibihe byiza.